Dragi naši, evo nastavak zabave team buildinga za Coca-Colu. Servirali smo pa u večeru za 180 osoba. Glavno jelo je dimljena kolenica iz kosača, naš sač sunčana reka, da imamo 3 vrste mesa, teletinu i jagnjetinu prosječnih kosača sa kajmakom. Naravno, naš sir, kajmak, sve ovo što vidite, paprika, ova paprika, makedonka, baklave i tako dalje, grinska sardina, to je sve iz radionice zvana Sunčana reka. Prijatno svima. Ajde. Nastavak večere za Coca-Colu, bit će nova muzika, nova priča, novi brend. Večera je uglavnom dimljena telet, sač sunčana reka i dimljena kolenica ispod sača i naravno predjela, salate, pite, baklave i to iz naše radionice zvana Sunčana reka. Evo, večera je u toku, Coca-Cola večera i posle ih očekuje nova muzika, novi brend, nova zabava. Evo vam ozbiljan bend iz Beograda, večera zabavlja goste iz Coca-Cole. Divni su, odlično sviraju, gosti večeraju, evo pogledajte.